zirahari imbaraga z'Imana. Icya gatatu kofi kiza kikubaho iyo wasenze uza wumva ijwi ry'Imana. Dufite abantu barindagiye kubera kutumva Imana yacu izivuga. Twe dufite abanyamurenge babaye ruguru bazamapinga ngo siko bano bana ngo Imana zibavuga. Imana yacu izivuga mwaba mama. Dufite abahanuzi b'ibinyoma, nimba ari byo ufite by'ibinyoma bitarasohora ntabwo ari Imana yakubesha, nabahungu bakubesha muri no muhana, ariko Imana yacu izivuga. Ndona bone gutyo abantu babiri bazasirimba, usenga n'udasenga. Ugasirimba ukakora igitangaza bakazabona kurabikora neza, ariko umuntu uzusenga azagira gutya gusabukeya abantu bakazabona afite kamavuta. Kubera iki? Nugusenga. Iby'Imana ga n'umwuka. Mwuka. Ntabwo ari mekanike. Ntabwo ari mekanike. Ntabwo ari mekanike. Ejo bundi ngene naguzutuye kuteri, sinkunda kumva indirimbo cyane. Ako ngo ninja kuri moto. Ngende ndi gusenga. None akora ngo motari atabona ndimo kwivugisha akagira ngo nasaze. Akamwira ngo ndumva umuziki kandi mo gusenga. Na nundi tugira. Iyo ndi kumwe n'abantu nkumva sinshaka kuvuga amagambo menshi, nza ndushiramo. Kuko nibambona bagira ngo kindavuga kandi mo gusenga. Natuguza. Akomwe mu makosa tugira. Twa twinjira ihudume iminsi 3 twayivamo tugakora vacances y'iminsi 4. Vacances y'iminsi 4. Umuntu wazumuwaza kwa gatanu. Ese kuwa mbere no kwa kabiri mwari twari mu mahombe. Akazama rya madasenze ngo kwa gatatu barasenze. Oyaye. Iyo umuntu avuye gusenga mu cumba abagiye gukomereza gusenga mu wiwe. Wava gusenga mu wawe ukabwiye kubikomereza mu iduka. Wava mu iduka ukabwiye kubikomereza mu nzira. Ariko ntuhagarike gusenga. Amacyo muri Matayo. Haciye ibintu byinshi twari gusirimba ariko dasirimba umwanya wanjye ugiye kurangira. Siko kwiza? Kugira ngo tuganire uko nayobowe. Nangiza ngo tuganire ninja gusoza dukubita gakunga. Siko Patri? Sawa. Kofi muri Matayo ibice ni 9. Murongo wa 35. None kubera ko mutari muhara benshi guhita nkomeza ndafata iminota nk'icumi yo gukora resume vuga ibyo twavuze nkomerezeho dite tu bamucuranzi wa hano nafate piano umuntu akidada karacuranga neza araza kuvuza mu kanya. Imana igomba gusha papa. Gari mumpere kofi microphone abikore vuba vuba. Mbeshwaho no kwizera Yesu nirenge abazize bumbatiwe umukiza nkunda Yesu ntabwo bamfite. Bibiliya iravuze ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose. Noneho nimunyumve, noneho nadashaka kofi ngwino hano. Nadashaka ngo twigishe nyina kofi aho twabanjije. Noneho mwebwe mureke mbasaba imbabazi. Mufite za Bibiliya, mwege ni mu ndebe muraza gucisha mu maso mu rugo. Siko kwiza kugira ngo mbone uko nkorereza imwe. Nababwiye ko turimo kuganira ku cyanzwe kivuga ngo abasaruzi ni bake ariko ibisarurwa ni byinshi. Birahuye na kiriya cyanditswe bateguye nta kibazo muraza kubyumva. Hanyuma mbabwira ko Yesu icyo dushakaho ni ibintu bimeze gute. Yesu yari afite umurimo yakoraga. Navuze ibintu bitatu. Icya kabiri akaba afite impamvu yamuteye kuwukora. Hanyuma icya gatatu musuke yari afite. Icya gatatu ni uburyo yakoraga uwo murimo. Nibyo bintu ushaka kubabwira. Hanyuma mfite aho narimbigejeje. Yesu yari afite umurimo yakoraga. Icya kabiri akaba afite impamvu yamuteye kuwukora. Icya gatatu akaba afite metode uburyo icyatuma uburyo yawukoragamo. Hari ministeri ya Yesu ikabigizwe n'icyo bita motive, impamvu yatumyaga gukora. Icya gatatu n'uburyo yawukoragamo. Iki cyanditswe ku murongo wa 35 barimo kuvuga impamvu zitatu ministeri zazigize ministeri ya Yesu. Mwuzumve rero. Yesu akigenda mu midugudu n'ibirorero byose. Yigisha mu masinagogi. Icya mbere Yesu yakoraga yarigishaga. Avuga ubutumwa yarigishaga. Kofi uretse gatoya. Aha ngaha navuze ko umuntu kwiga ni byiza, inzu y'Imana abantu bagomba kwiga, ikanisa
kwiga bigomba gufata umwanya munini, ni byiza cyane kubera ko ukuntu umuntu yakwiga kuroba agafi gatoya siko yakwiga kuroba ifi nini. Icyo tubura gusa nta kindi, turi abanyeshuri beza ariko tudafite umwete wo kumenya uburyo k'iby'Imana byakorwa. Ni byiza rero ko abantu bose bari mu nzu y'Imana dusirimbe cyane, turirimbe cyane, ariko nibigira igihe cyo kwiga ntimushake izindi mbaraga, ntimugire distraction, abantu batuze bumva ijambo ry'Imana, twige tugende twiyongeraho akantu ko kandi. Icyambere kwa ari ukwiga, avuga ubutumwa bwiza. Icya kabiri kwa ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Iyo uvuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, nta amagambo y'Imana, ntabwo ari kutubwira ngo muze tujye mu ijuru, ni ukutubwira muri ko ubwami bw'Imana buzi, dukomeze tube muri Burundi turi mu bwami bw'Imana, mu muhanda, mu nzira. Ni ubwami buduha inshingano, butuma tuba responsable, umuntu akamenya ngo ngewe ubwami bw'Imana bwangezemo, hanyuma Yesu akazagaruka kudutwara ariko twarakoze ibyo twagombaga gukora. Icya gatatu, akizaruhura. Timukemere kwicwa n'ibibazo Imana yacu ikora. Timukemere kwicwa n'ubuzima Imana yacu izihindura ubuzima. Timukemere kwicwa n'ubukene, nimba unabufite mu wawe Yesu azatungisha. Nimba ari umuntu maranye indwara maranye iminsi myinshi, Yesu wacu kugeza uyu munsi aracakiza. Kugeza uyu munsi Yesu wacu aracakora. Haleluya. Umuntu ufite agahinda gakabije, ufite abantu bamukomerekeje, Yesu azayomora inguma. Umuntu wabuze abantu biwe, Yesu niwe wenyine uzukura ahantu hari urubori, umuntu akongera akabaho neza. Nimugira igitaramo, muze mugira igitaramo cy'abana b'Imana wo gufashanya, umuntu wese nataha asubizwemo ibyiringiro. Bwana Yesu asifiwe. Icya gatatu, mwumve iyo niyo ministeri ya Yesu, kwiga gukora ubutumwa bw'ubwami no gukiza indwara. Hanyuma umurongo wa 36, abonye abantu uko ari benshi, arababarira. Rekeraho kofi. Aha twagiye ku mpamvu yatumaga akora umurimo w'Imana. Impamvu ya mbere akoraga umurimo w'Imana, Yesu yari umunyembabazi nyinshi, yari umunyempuhwe. Niho mpamvu ejo nimugoroba nabwo ngo gataramo karamfashije cyane. Muze mubona twakora umurimo w'Imana tutagira urukundo bigakunda kwehe. Muze mubona twakora umurimo w'Imana ntabwo Yesu yababari ibyaha, yarababonye abagirira impuhwe, arabakunda, arabababarira. Nabwo ku rukundo rugira ibintu byinshi. Icyambere, nza numva abantu bava ngo namumenye, ngo namuvumbuye, ngo namuvuyeho, ngo namumenye, ngo namuvumbuye, ngo namuvuyeho. Umuntu wese tuzomenyana. Nuko urugendo umenya ko Felix ari umunyantegenge. Nimba unyihanganira hakiri kare tutari twajana, ariko ibyo kugira gutya twajanye ashira mu gitondo ngo wamvumbuye, iryo vumburana ni irinyabaki. Iryo vumburana muri mugenda muvumburana ni irinyabaki. Uwo ngo wavumbuye ntabwo Yesu yakubwiye ngo umute. Yesu yakubwiye ngo umufate ukuboko uzomugeze ku Mana. Bibiliya iravuga mu gitabo nibyo nandimo kuganira muri KDP, biravuga ngo igisebe cy'inshuti kizagitinda gukira. Buri tutswe n'umuntu mwagendanye waruza amabanga yawe, nibyo biza bigukomeretsa kurushaho. Bivuze ngo nimba warashize umuntu mu buzima bwawe, uzamushiremo n'intege nke. Kandi yo nyobye nkamushavuza, nareka kukwitelela kandi kinsubizaho Yesu ari cyane no kwibuka urukundo nishimiye ko Yesu akunda kana asini ageni abdemovi deva mao gagana asini vei ana we twavuga ngo yeme njyewe nzambona twarakijijwe, ariko tugira akantu kameze nk'ubugome. Muzokundane. Gukundana ni icyemezo umuntu afata. Urukundo ntabwo ruvugitse, ahubwo rurakoretse. Uranzamura gato ya papa, sinkoresheje kuri nini. Pastor, urukundo ntabwo ari amagambo tuvuga. Oya, urukundo ni ibikorwa dukora. Yesu yaravuze ngo mwe gukundana urumamo, ahubwo mukundane mu bikorwa. Ntimukaza mukora umurimo w'Imana mudakunda. Ejo nandimo kubasetsa, ndi kubabwira ngo isafuriya ntawo yiteru, iri kuri gazi, iri kuri mbawura, nta muntu woyikoraho ibishushe. Ariko kugira ngo uyikoreho neza uzana agatambara ugakoraho. Ingeso zanje yego zo gutwika, ariko uzofata agatambaro kitwa urukundo umfatishe. Imiterere yanje iragoye kugira ngo tuzobane, uzofata agatambaro kitwa urukundo umfatishe. Tuzosazana, tuzobana neza. Bibiliya iravuze, iyo Bibiliya ivuze urukundo ivuze mu nce zitatu. Icyambere ni imbuto, biravuga ngo imbuto z'umwuka nize ziragaragara. Iyambere ni urukundo. Icya kabiri ni itegeko, izivuga urukundo nk'itegeko.
Ngira itegeko rya amategeko y'Imana akomeye naya ngaya abiri ukundisha Uwiteka umutima wawe n'imbaraga zawe zose irya kabiri ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda murinanirwa nk'itegeko murinanirwa nk'imbuto bigende gute tuzokora umurimo w'Imana nta rukundo gute Yesu abonye abantu asanga nta bugoma afite barya bose yabonye ntago bari abagabo beza n'abagore beza gusa yari afite urukundo mpamvu se abantu muza mutandukana se suko bagukoreye amakosa akomeye nuko amakosa bagukoreye ari hejuru y'urukundo bafitiye ariko uzogira urukundo ruta amakosa uzogira urukundo abana banje baza bakosa cyane umudamu wanje azakosa nanje nza nkosa ariko impamvu tubana nukubera ko urukundo dukundana mwacu ruta amakosa umuntu agira cya kabiri motive ya Yesu yatumaga akora umurimo w'Imana kandi kabiri kuko bari barushe cyane basandaye icya kabiri ni condition twari turimo nico kingi gukomeza ko fight yicarira bari barushe bagize gute basandaye kofi ngahicara aho niho twari tugeze nadashaka mbahereza samari urakomeza usome iyo umuntu pastor umurimo w'Imana no kubanza kumenya ko abantu barushe kandi basandaye turi muri terime ivuga ngo gukorera Imana tago nukubanza kureba condition tago Yesu yapfuye kuza kuducungura gusa ivive no yaje kubera ko twari turushe kandi dusandaye mwumva n'amagambo ngiye kuyababwira ari mu ndimi z'amahanga ariko muragenda mwumva Imana iraduforuma Satani iraza iratudeforuma hanyuma isi iradukonfirima mwuka Yesu adukora reforme mwuka wera dukora transformation turongera tuba confirme turongera dusubira kuba forme kandi ndabisubiramo muvuge ngo amen Yesu yaraduforumye kuduforuma no kuremarema Satani ze irasiribanga iratudeforuma isi iravuga ngo mbonye aba iradukonfirima iratwemeza mbonye abahungu beza n'abakobwa beza nzokoresha ibyaha hanyuma Yesu ntabwo yaje ngo atureme iradushashuye yadukoreye reforme mwuka wera ati uwo muntu Yesu yashashuye reka nanjye nze mukore transformation nzokomeza muhindure umunsi ku wundi hanyuma turongera tuba confirme Imana irongerera twemera twongera dusubira kuba abana b'Imana haleluya nimuvuga ngo amen haleluya Yesu yaje asanga dugize gute turi mu conditions zibi niyo mpamvu dufite abantu bakira abapagani ejo naza mbabwe mu gitondo naza mbabwe ngo ni mwihangane mu gitondo nahoze nganira ijambo rivuga ngo mwe gucirana imanza erege umuntu akugiriye nabi tumuvugeho suko utabimenye uba wamuretse ngo azohangane n'Imana suko utabimenye navuga ngo nakwihoreye muzikorerane nayo ariko itangiye guhangana n'abantu Imana zikuvuga ngo ubwo yirwanire reka nkureke sasa uzogeza hehe ariko nimuhereze Imana intambara zanyu zose Imana izazirwana kandi mwebwe muri bandi bo kurwana n'Imana mureke gucirana imanza mureke dukiswi nabwo ko mu gitondo abantu bakunda gucirana imanza bagira utuntu twinshi cyane gucirana imanza icya kabiri bakunda kwemerwa n'abantu bahorana intambara n'amakimbirane ku bantu batabemera icya gatatu bakunda icubahiro bakunda icubahiro bakunda icubahiro kandi icubahiro ntabwo ari kibi ikibazo naho wagikuye Yesu aravuze ngo bashaka kubwiza n'icubahiro no kudafa bishakisha gukora ibiza badacogora niyo nzira imwe yo guhabwa icubahiro kofi ngaye komeza pa komeza ugira nze kubabwira ibindi bintu bitatu nje kugana kuri teme haleluya ngintama zitagira umwungeri maze nushaka kureke kujya kuri intama zitagira umwungeri umwungeri Yesu yakoze icyo bita fulfillment ni ugushira mu biko ni ugushira ibintu byose ku murongo mureke mbabwira umuntu wese ufite Yesu ibintu byose biri ku murongo uzubiha Yesu ukabibwira ngo izi ntama nta mwungeri zari zifite Yesu yaraje kugira ngo abumwungeri ni impamvu yavuze ngo intama zanjye ziranze nanjye ndazisi n'ibintu bitari bipanze Yesu araza ngo bije ku murongo hanyuma reka mbabwire metode niyo nshaka gutindaho umwanya mutoya niturangiza tuze gutarama mbabwire uburyo ki ibintu bitatu byafashaga Yesu gukora umurimo wiwe neza maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake rekeraho kofi amen icyo ni icya mbere metode ya mbere Yesu yakoreshaga kugira ngo akore umurimo wiwe byari ijambo ryitwa kugenzura yaraje arareba abantu arabareba avuga ati kumbe abantu barahari ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake aka kantu ko ngiye kuvuga umwanya mutoya amwe mu makosa tugira nk'abantu bose bakijijwe bakuru abagabo n'abagore ntabwo tuzi kugenzura umuntu wakoze imyenda
yabitewe nuko bari bambaye ubusa. Umuntu wakoze indege yari yabuze uko ava muri Amerika n'urugero ngo agere Kigali abona habaye kure. Umuntu wakoze ikinini c'umutwe paracetamol umutwe wari wamuriye. Habanje ibisubizo cyangwa habanje ibibazo? Habanje ibibazo. Ariko kubera ko hari abantu b'Imana baza bagenzura bashaka ibisubizo by'ibyo. None ubu nyine twebwe mu ikanisa dufite abahungu benshi n'abakobwa benshi bari mu gusambana. Mwaragenzuye musanga ikanisa rikenya basambanye. Dufite abagabo benshi bari mu kuroga n'abagore. Mumaze kugenzura umurimo w'Imana, mwaragenzuye musanga ikintu dukenye n'ukuroga. Dufite amatiko amazimwe abantu bakorana mu jisho batukana. Mumaze kugenzura mwarahamagawe n'Imana, mwaragenzuye musanga igikomero guteranya abantu. Tema nimuvuge ngo amen. Ese turi hano nta muntu Imana yohamagara ngo areke kugenzura. Ko muza mugenzura intama zanyu, ko muza mugenzura inka zanyu, ko muza mugenzura uko nguko tuvugisha kuri pastor. Hari abantu bataragenzura n'umunsi no kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye, batazi ngo rino karo ryaramenetse cyangwa ntiryamenetse, hari kandi ki cyangwa se uko nguko ibafure yavuze cyangwa ntiyavuze, bimeze gutya ntiyemeze gutya, kwa revera arabura kino cyangwa hari kino, kofa ameze gutya ameze gutya. Ikigwereka ko tutagenzura duhora mu dutiku mu tuntu kuri no kutagenzura. Mureke babwira akajambo kamwe gakomeye. Iyo tuvuze ngo tuve hano tugere mu mujyi n'amaguru, twotangira twatwiruka umuntu afite ka morale, ako twoja kugera hari icuya candenze kurama ikote, wari ufite akayiswime kaza kamuremera telefone, uzubura umuntu yigutwaza ikintu cya kabiri kiza kikubaho amagambo azashira. Kubera iki? Urugendo rwabaye rurerure. Impamvu tugira amagambo menshi nuko twicaye. Abantu bari mu kazi nyakazi nta magambo bagire, bari mu bikorwa. Haleluya! Nimuvuge ngo amen. Muze mugenzura. Muje mugenzura mwicare, mugenzure murebe. Nimukaza mupfa gukora ibintu gusa. Timwanyegereje mu gitondo revera. Muravuga ngo reka twegereze Felix. Rimwe kabiri gatatu urakaze mwene data n'Imana ngo mugishamwe natwe. Amen. Cyageye mwanyegereje ntabwo ari ubukristo mwanyegerejemo. Basi ubukristo. Ubwanje nti burutu bwanyu n'ubwanyu wenda bwoja kungana n'ubwanje. Mwaza mwinyegereza mu muco wa muntu. Doctrine ya muntu. Nukugenzura nkitonda ne mava ngo uvuga isaha imwe n'igice ndabagenzura nimba nambwiye kurambirwa nicare isaha imwe singombwa ngo nyimare. Ugomba kuzoza ubahanduka genzura ugendane n'umuntu murebe uvuga tuno muntu aragoye tuzokorogana. Imana izotuziza gukundana ariko ntizotuziza gushesha. Abantu bose ntimugashesha. Nkaba mama mwe ntimubizi nta mugore numwe kwisi wavukanye uburozi. Hoya nukwiyandarika gusa ukama witera mu bantu ukamayigira umugore wasamye ukamugenda kugeza babuguhaye. Hari ubwo wari ufite si ukwiyandarika. Yanure genzura. Haleluya! Muvuge ngo amen. Hari umuntu uzamuzuka gusaba ko ndumva nkeneye kunywa inzoga. Hoya biza bitangira ko ngo ngwino ngewe ngo kuzongo yango sinza nywa inzoga. Ni ibisanzwe. Inkwaho bukeye ugasoma ngo shingo beza binaruru ugacira bwaca mu gitondo ugasoma ngo nzamemera ko nkumva ntibimeze neza bwaca ugasoma bwaca ukazutoroka. Utamaterane ko kanji jojo kabaye. None mureke babazi mu gitondo sinaza mabwira mureke gucirana imanza ndi kuvugira abana bacu abakobwa. Muza muboza gusuka ngo nicaha gusuka no gukuza umusatsi kwegoshesha no kugabanya. Ibyo ni ibintu bisanzwe ntandi nyigisho zirimo. Gusuka no gukuza umusatsi kogosha no kugabanya. Tazindi nyigisho zirimo. Tazindi nyigisho zirimo. Tazindi. Kuza umusatsi ugabanya. Icyo nanshaka kubabwira neki guhindura abana banyu imyifatire mutabahinduye imyizere no kurushwa n'ubusa. Kumubwira ngo ambara ijipo rirerire ugire gutya wisokoze tukaza gusuka hano biza biteza akavuyo umwana akabikora ariko agakomeza gukora ibyaha azorimbuka yambaye ijipo rirerire. Ariko umwana nahinduka imbere azohinduka n'inyuma. Iyo umuntu yahindutse imbere ikiba gisigaye inyuma gusa no kugenzura. Ngiye muri siporo ambara ipataro, ngiye ku mazi ku ishuri ambara uniform, ngiye mu ikanisa ndambara ijipo rirerire ko harazamo gusimbuka. Nta bindi birimo si ubukristo si ubupagani no kugira ubwenge gusa. Kuryo tojana ribaya muri siporo niko toza n'ubusabusa mu ikanisa. Si uko gusa. Ariko Felix we tari baya muri siporo.
tuja kwikubita mu Kristo n'ubupagani tuzogira impaka nyinshi. Hari umukobwa mwamono wasenganya agatimba se ntawe kandi agatimba ntimuze guseka kubitaza gutinda. Agatimba ntabwo ari umwenda usuzuguritse nuko ntawe wakoze ubukwe. Aka gatimba kari kanzu kimwe n'ayandi umuntu warikoze yaravuze ngo uzoza uryambara wakoze ubukwe. Umukobwa wese azarinda umunsi afite ubukwe. Tawuze uri sengana. Ubwo ni ubwenge. Imana ikiduhamagare nta kindi. Ugenzure nta muntu Imana izihagurutsa. Narababwiye ubushize kuvuga ngo umuntu akora ivuga butumwa neza. Nukubanza kumenya ko ari intego cyangwa ari umutwaro. Nimba ari gupfa koroma gusa wazerereye. Banza wumve ko ari umutwaro. Wihangane. Nze numva nabandi mutakamagenda n'abantu bafite ingeso mbi. Ngo Felix ngo kofi. Ngo abangaba nukubagarura. Kubagarura nawe ubwawe nturigarura neza. Uracari hagati na hagati uzogenda. Hazaje kugarura abantu biyizi neza ko batazogenda. Kuko nutaroba abantu bazokuroba. Nimugenzure mwitondi. Yesu arebye aravuga ati abantu nzambona bazasirimba ni benshi. Kuko nabatandukanyirije abakozi n'abasaruzi. Abakozi bose baza nabo ku masaha. Ariko bazataha igihe babishakiye. Ariko abasaruzi baza ku masaha bagataha uko akazi karangiye. Ntabwo bazava mu murimo ibisarurwa byose bitari byarangira. Iyo bitarangiza zaho ndazinduka mu gitondo paka kano kazi karangiye. Ariko abakozi ngo twavuganye saa 2 kugeza saa 10. Niyo mpamvu Yesu yarabonye abona bazasirimba ni benshi. Ariko bafite umutwaro w'umurimo w'Imana ni bakeya. Bana sasifiwe. Mugenzure. Abo mugendana no kugenzura. Umuntu akuvugishije no kugenzura. Mugenzure muze mugenzura. Muje mugenzura. Muje mugenzura. Ntabwo ari gupfa gukora gusa hoya. Muje mugenzura. Muzamwira ngo Nehemiya yubatse inzu y'Imana habaye iki? Nehemiya yubatse inzu y'Imana habaye iki? Nuko yabanje kumenya ko amakuru wabo hasenyutse. Agira umutwaro. Ntabwo yapfuye kuja kubaka kofi. No. Yabanje kumenya ko iwabo hagize gute? Hayi, yerezengurutse. Icya kabiri icyo ni cyambere cyafashije umwami Yesu gukora umurimo wewe. Icya kabiri aricyo nshaka gutindaho bukeya. Soma munsi papa. Wari wabumbye igitabo. Sawa. Ese torero ry'Imana unacyari hano? Imana bamugisha. Nuko rero kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu okwara nishimiye ko Yesu ankunda ano mbinguni kandi zafenda kinubila ngandi nabre nishimiye jenerie de bande hodine sankunda mana mwizina rya Yesu ubwo nakwiriye 38. Bibiliya iravuze ngo yego vandrateri ijanye impapuro. Nuko rero mwinginga nyiri bisarugwa mugira gute? Mwinginga nyiri bisarugwa kofirekeraho. Icya gatatu cyafashije umwami Yesu no kwinginga no gusenga. Priye. Mwaba mama mwe iyo mwamuja muri Amerika turi kumwe iyo mwamuja muri Amerika iyo umuntu atareza abana neza bazaba mwaka amuraba mwaramenye amakuru bazabamwa kandi abadufite twabahawe ni Imana. None utekeza ko ufite abana bawe 5 10 8 7 utazubasengera. Mutekereze kubyara gusa abana 3 4 5 utazubasengera. Mwabana mwebwe bamwe muri mwebwe mufite baso wenda mwagize umugisha wo kubana nabo baso wenda bitabye Imana pole. Aba kabiri mwagize baso w'abasinzi. Aba gatatu baso bazi gushaka amafaranga ariko ntibazi gusenga. Hanyuma nawe ugahita wigira indangare ubuzima bwawe ntubusengera ngo ufate icyerekezo uzakupura. Umwana utarasengewe ameze nk'umwana bahaye kibanza mu ishamba azobanza gutsinda ibiti atandukanye n'umwana bahaye kibanza ahantu haringaniye neza hatari igiti na kimwe. Umwana basengeye ameze nk'umwana bahaye igiti ahantu washijije ikibanza azoza yubake gusa. Ariko umwana batasengeye ameze nk'umwana bahaye igiti mu kibira azobanza atsinda ibiti ikibanza mu kibira azogera ku bintu bimwe ariko yaravunitse cyane. Aba pastori bakofa impamvu bazasengera abarwaye cyane bagakira si impano nuko bazabasenga icumba mwarakibahariye
mwarabaretse pasiteri w'abanyamasengesho mu ikanisa si Kofi nta nubwo ari Butros ni pasiteri wo muzotora wese azoba kungirije kandi numuharira gusenga cyane ukaryama muzogirana intambara kubera ko Imana dusenze izivuga kandi yavuze udahari. Muvuge ngo amen. Sizo ntambara dufitanye muri no muhana se? None. Nze ntanga pastor simwiha ntimunsubize ni igitekerezo. Wowe babazigiye muheruka gusenga mugakuraho online mugakuramo zino ntebe mukabwira abantu ngo bazana uturago dufite amasengesho y'icumwero mukaza musenga amasaha 2 mwambaye uko mushaka mukazana amakanzu mwaba mama timwigore imyenda ikurekuye tugiye gusengera itorero turisengere nyakurisengera dusengere ABCD tumare icumwero ariko twageze aha ngaha online ba Kofi imukunga 5 10 amwaka ugashira ngo abanyamasengesho ngo abagore ngo benje icumba ngo abana benje icumba hanyuma itorero izinje icumba ryari. Nimugabanya amanama y'ikanisa mukagabanya amanama ikanisa ntiryoshira nimureka kuvuga ibyaha bimwe twandi mukambwira ngo Felix ntuvuge icaha c'uburozi no gusambana ibindi ubivuge taci ikanisa ryanyu rizoba nimukuramo gusenga rizoshira kubera ko gusenga ntabwo ari impano. Nageze mu bwato bunini cyane muvuge ngo amen. Ubwato nubwo bwo bwaza butwara abantu 4,000 ariko bwaza bufatwa n'akagozi kamwe hano imbere n'akandi kagozi hano. Ubwato nindi ni njewe buri hehe mu nyanja inyanja ni ino si turimo umugozi niki namasengesha gufata kugira ngo muri ino si utazodukubita hirya no hino. Iyo usenga uzo umugore mwiza udakubita hirya no hino. Iyo usenga uzo umupasiteri mwiza udakubita hirya no hino. Iyo usenga uzo umugozi mwiza umukozi w'Imana mwiza udakubita hirya no hino. Iyo usenga Adimosyo de barde. Visi wininganila. Shimongangas. Oya musu turi imina ndirimbe vuga ngo mugihe cyo guse turimbe buhoro amasengesho agera urecha Hallelujah. ama distraction uko kwihumuriza no kunyabaki tuni mu gatatu hano nabwe ngo umuntu atazasenga azakora ibintu nka bitatu bigoye. Icyambere azakora amahitamo kandi finali muzoyicuza usanga umuntu nakoze kingo sinzi kuntu nagekoze no kudasenga. Iyo umuntu adasenga azakora amahitamo aciriritse. Icyakabiri azakomeza kugira imbogamizi azagira ngo arashingira abana bikagorana yagira ngo arakora kino kikagorana yagira ngo arakora kino kikagorana umunsi yagikoze ugasanga ntago cyari kinoze neza. Icyagatatu azakora amayerere uzugenda utiripota Akora amakosa uzutiripota ugatiripota. Hanyuma iyo twasenze hazabiki nibyo nazanganira ejo bundi ngira ngo ese ni he Kofi muri Kanani. Iyo umuntu ese turi kumwe iyo umuntu yasenze hazabiki ikintu cyambere kiza kiba umuntu azagengwa n'Imana timwoburara niyo mwaburaye mu mufite umunezero utaza ngo niko data yashatse uzawambara imyenda ibiri akosanga uratuje cyane ngo niko data yagize gute cyagi cyanditswe kiba muri Zaburi ya 34 kiza kivanga imugunzu y'intare
ibasha gukena no gusonza baruko bubaho Uwiteka ntakiza bazakena umuntu aza yumva aguwe neza icyakabiri kiza kikubaho Imana izikumanyurira ku mbaraga zayo tiyo guha zose nawe zigukonjera okeya nawe uzawakira imbaraga z'Imana binyuze mu gusenga niyo mpamvu abantu basenga hari imbaraga z'Imana bagira zirahari imbaraga z'Imana icya gatatu kofi kiza kikubaho iyo wasenze uza wumva ijwi ry'Imana dufite abantu barindagiye kubera kutumvira Imana yacu izivuga twe dufite abanyamurenge babaye ruguru bazamapinga ngo sikwana bana ngo Imana zibavuga Imana yacu izivuga mwaba mama dufite abahanuzi b'ibinyoma nimba ari byo ufite by'ibinyoma bitarasohora ntabwo ari Imana yakubeshe n'abahungu bakubeshe muri uno muhana ariko Imana yacu izivuga ndona bone gutyo abantu babiri bazasirimba usenga n'udasenga ugasirimba ukakora igitangaza bakazabona kurabikora neza ariko umuntu uzusenga azagira gutya gusaba ukeya abantu bakazabona afite kamavuta kubera iki n'ugusenga iby'Imana ga n'umwuka ntabwo ari mekanike ejo bundi ngene nagusutuye kuteri sinkunda kumva indirimbo cyane ako ngo ninja kuri moto ngende ndi gusenga none ko ngo motari atabona ndimo kwivugisha akagira ngo nasaze akamubwira ngo kindumva umuziki kandi mo gusenga nanubundi tugira iyo ndi kumwe n'abantu nkumva sinshaka kuvuga amagambo menshi nza ndushiramo kuko nibambona bagira ngo kindavuga kandi mo gusenga natuguza akomwe mu makosa tugira twa twinjira ihudume iminsi 3 twayivamo tugakora vacances y'iminsi 4 umuntu wazo umuwaza kwa gatanu ese kuwa mbere no kwa kabiri mwari twari mu mahombe akazama ryama dasenze ngo kuwa gatatu barasenze oyaye iyo umuntu avuye gusenga mu cumba abagiye gukomereza gusenga mu wiwe wava gusenga mu wawe ukabwiye kubikomereza mu iduka wava mu iduka ukabwiye kubikomereza mu nzira ariko ntuhagarike gusenga muvuge ngo amen iki gitabo cha Yobu iki ngiki ngira ngo ushize nabi bivuze ndi hano kiyome ibintu bitanu satani yanga ku bana b'Imana icyambere yanga finance kwa Yobu haraje ngo ibintu biragiye niyo mpamvu yatwesanga ubukene saga ko Imana yadushakaga haga Imana yadushakaga turi abakene habe no muri UN nimuzoza muja kwirefisha timukaza mugenda mubesha twahunze intambara ariko ntitwahunze ubukene n'intambara twahunze ariko si ubukene nimba dukenye gusa no kubera satani icya kabiri satani yanga abana nibyo natangiye mvuga satani yanga abana baraje barapfa abagore basabaze ngo satani ngo adashaka ngo indazivemo hoya adashaka ngo zivuke ariko abana bane bavuka ntibazogira ico bamara aribo bazoba indaya muri no muhana bazonywa amatabi bazoba nkuna abakobwa bananiranye icya gatatu satani yanga niki yanga ubuzima bwiza uri mu kugira gutya tiyashira meza 3 utarwaye kanseri arwaye ikindi kintu zarubaga impande tusize ukuntu tumeze umuntu wese ari kumara meza 5 ngo ari kintu arwaye satani yanga ubuzima bwiza icya kane satani yanga umubano umugabo n'umugore bari mu kumvikana abana bakabananira umugabo abana bashoboka bagasanga ise ni ugoye bagira gutya bagasanga nyina ni ugoye icya gatanu satani yanga ubuzima bw'umwuka umugore azasenga ngo umugore azasinda umugabo yaba umuyumbe ngo umugore azaroga umugore yagira ngo arasenga umugabo ngo aragoye kubera hanyuma ibyo bintu byose ubuze icyo usengera senga nimuvuga ngo amen ese turi kumwe hakiye iyo mwumvise Bibiliya ivuga ngo woweho wegekeho yazivuga wowe ntabwo yazitubwira twese yazivuga ngo wowe gira amasengesho yawe bwite wikarire kurara muno n'ukwegekaho kuja ku musozi abatakureba n'ukwegekaho guca mu nzira abatakubona n'ukwegekaho ariko umuntu wese yegekeho usenga Imana amasengesho ya kabiri ni amasengesho rusange yitorero dusengana twese hano tugasenga amasengesho ya gatatu na Bibiliya yavuze mu gitabo cya Mariko 13:33 ngo nimubona ibyo bisoye muzarusheho gusenga ibihe niba kuye ngo umuntu yabanje gusirimba ngo asigaye roga woroga nawe unyaka niyo ngiyo tukomeye kumuruta ico gufasha gusa kutaroga nugukomeza gusenga ukabwira Imana ngo nanje mpagarareho abo wagamze bose ntibizokurinda ikizokurinda nugusenga nimubona mufite kanisa ridasenga uzimuke apana ndagutera kipindi muntu ugasupfa kuva mu ikanisa riragoye niribi rifite ikindi kintu rifite undi mwuka wa satani ubiri nyuma kuko ikanisa ryonanirwa gusenga guti hari undi mwuka utari uw'Imana uri nyuma icyambere iyo basenga abantu ese twavuga ngo amen amen ese muri hano yemwe iyo abantu basenga hazavuka ubundi bwana bufite impano z'Imana
hazagira gutya akava mu mvuga butumwa mwebwe mwosenga imyaka 5 akavamo gusaba gisirimbere gusa mwebwe mwosenga hakoma kuvamo tundi tuntu hazamo abantu bana bavuga ubutumwa babagira gute pasterega noneho akabumba agatanga umurongo Magembe we kanguka wewe usinziriye ijoro rirakuze urenda buja ore Jega La vraie des avene bari Namuna hini hogi negrede degas Mungunga aside ve Trape de das Maoki ngina meritorite Visi wini hini hagina Shandu mahini hari Prederitite Santo Mwizina rya Yesu Doraga kisa karatwege Maomunga asine vegas Pripe pa Jimeria des ovene Kristo ari Oui ginga asane vene Mana we kosa muri kwatwa ngo haleluya Hallelujah noneho impamvu zituma udasenga ntabwo ari zacu nizikubamo impamvu zituma udasenga ninde wakubujije none tubazanye mu mutima titubigira tuvuga werwa ikanisa ko turifite rizorinde zikunduka nyine muzorinde mwemuka hano utaraye muno na rimwe wewe wenyine iri kanisa rizorinde rikunduka nyine utashe ijoro rimwe basingurare mono usenga Imana kubera ko ari nziza cyangwa uze kwishima kubyo yagukoreye cyangwa uze kwisaba imbabazi ku makosa wakoze tutazi cyangwa uze kwisaba ubufasha wabuze ikintu na kimwe cyo tumurara muno orara muno kubera ko ari nziza orara muno uje kwibwira ngo Mana sinje kugusaba nje kugushimira hari byo wankoreye i Burundi warantunze abantu bose ntibabizi ariko wangiriye neza icya gatatu hari amakosa tuzi cyangwa tutazi woza kubwira Imana muno ngo Mana abantu bose nibashaka batabizi ariko mbabarire nje kugusaba imbabazi icya kane woza kurara muno kayibwira ngo Mana abantu bose ntibazi ko nza mburara ariko ndabizi kuri Imana yanjye wabuze impamvu nimwe yotuma wiherera wenyine ngo usenge Imana muza amazimwe dufite ninde babwiye ko bibuka Imana ariko bene wanyu bagutaye umuntu wese yikube kofi wambaye 100 pi wambaye 100 pi wambaye 100 pi wakongoreka nje kurara kwikanisa mu maganyaga menshi wapfa kuharara Imana kwera ko ari umutunzi w'imbabazi zikagusubiza kucumwe rukamuza gushima n'amazimwe ngo imigambi yawe sinki y'abantu ngo kuraririmbaga hakubera iki nuko ngo twaraguhakaniyega wibuka Imana ikugirira neza nuko ngo kuraza kuducyurira wa musazi we baza bibuka Imana ariko abantu bahakanye Imana ni ibanza akugira ngo ugira abantu b'Imana uzogira Imana y'abantu hari abantu batuje munziranye n'abantu baza basenga deni Dasenga baratuje bameze neza munziranye na kugira abantu b'Imana ni mitoya cyane uzogira Imana y'abantu Ewe Maria mubarikiwa na Mungu Fisilila odine verdes Bwana Yesu asifiwe Hallelujah y'abantu bafite ubuzuse bwo gusenga impamvu Paulo yabwiye abakozi b'Imana babwira ngo umuntu wese Amerika yarameze gihamagarwa umuntu gihamagarwa agira ibintu bibiri bimuranga bibiri bikomeye cyane icya mbere ntazarinda amasengesho mu matangazo oya ngo ariwe ngo kikanisa tuzosenga ndetse niba namutoya azananirwa gusoza abafite inyota yo gusenga cyane ikindi cya kabiri tazarara n'icaha azagira ngo Yesu araza ninjoro ako twege umuntu arimo gukorwa n'undi mu kwa mbere akabika ibisimba bitanu agatanga icya 10 n'amaturo akamara imyaka 10 nta kibazo kubera iki umuntu ugikiswa gutya azamwira ngo Yesu araza ninjoro azakora icyaha gutya ngo Mana umbabarire ariko twebwe twarakumiriye kabisa icyaha cyabaye inshuti yacu yo mwibanga taco bikubwiye icya kabiri uzurinda ngo bazovuga ngo dusenge ukabirinda mwikanisa nibatabitangaza uzofuda senze nyine abantu barangiza bakihumuriza ngo Felix we mbona mu wanje ngo mandimo gusenga Imana yokoresha izo mbaraga ukoresha mu kudusubiza wosubizwa ibingana gute Imana yokoresha imbaraga ukoresha mu gusenga akaba nizo ngiye guterateranya nanje ngusubize wosubizwa ibingana gute Hallelujah Urakoze Yesu Vugu turi muri KDP naza mbabwira ibice bitatu umuntu azakuramo mu gusenga
iyo umuntu akiri umwana azatangira asaba ahora mu gusaba gusa, ariko iyo amaze kwegera hejuru azatangira gusengera abandi, ariko yakura cyane azatangira kumenya gushaka ubusabane bwiwe n'Imana. Iyo ufite taza senga azategeka, azaba ngo kuva none iyi ndwara ndayanze, kuva none imvura nihagarara, kuva none izuba nibe rihagaze, kuva none. turagira gutema turaja Imana. Ba pastor ndabubashye cyane komeza kubakoresha gutanga urwo rugero nuko mba mbakunze. Pastor kwa umuntu abe pastor, hari intambwe ya mbere azahita ngo nukuba persone, kuba person. Nawe uri umuntu ukeneye kuba ku busabane bwawe n'Imana. Icya kabiri ukabona kuba para, umubyeyi, kuba ku busabane bwawe n'umuryango. Icya gatatu nuko icyo bita partenaire, nk'umupartner, mufatanya biko ubusabane bwawe n'abano bantu bari hano. Ukabona kuba pastor ubusabane bwawe n'umurimo w'Imana. Ariko ntarashaka kuba ku busabane bwawe n'umurimo w'Imana, ariko batagira ubusabane bwawe n'Imana. Ubusabane n'umurimo ariko nta busabane n'Imana bagira. Paternel. Akifarasa ni Haleluya. Ndugu nazosambigani zinazosababisha Yesu akose nafasi. Ndugu nazosambigani zinazosababisha Bana we Yesu akose nafasi. kanu mahini hodini dali kanu Tumia moyo wako mana we ruhusu naye sasa liwe ndani yako, mana we tapata amani. jiga Turakusha. Tumia moyo wako mana we umuruhusu Bwana sasa liwe ndani yako, kisafe tapata amani. kurumira mu izina rya Yesu. Ndugu nazosambika Kurumira yawe daimoni mu izina rya Yesu. babisha Utondinga se mu izina rya Data. Tumuka umwotsi. ndugu nazosambika Nakura wagicucuwe. Genda yewe. Maasi neveri. Yesu akose. Mu izina rya Data duhagaze ku musozi. Tumia moyo wako Ai. uruhusu Bwana sasa liwe ndani yako. Yesu we. Tumia moyo wako Ai. uruhusu Bwana sasa liwe ndani yako. Mana we. Zambe monene. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amena. Mureke mbabwire. Mureke nimuzoza mugira muno ntimukaza muhumiriza ngo mugiye gusenga. Nuzosanga babaramye nushaka kuzamutambuka. Nusanga babasirimba winje hari uzamurambika igikapu wa musirimba. Nta masengesho aba muno. Botso dusengera mu pastor orara mu wawe usenga kwa gatandatu. Pastor akarara muwi warimo gusenga, serwa akarara muri warimo gusenga n'abana, kufa akarara muwi warimo gusenga n'umugore, pastor akarara muwi warimo gusenga kwa gatandatu n'abana, bishop agasenga n'abana biwe, patri mugasenga mwanyu mugasenga mwanyu mugasenga mwanyu mugasenga mwanyu. Aya matene bameze gutuye ku cumwe. Barumuri. Muzamurara muri Kongo, mukarara Bukavu, mukarara mazimwe yo kwa Sioni, mukarara hangaha Imbaraga, ayangaha Felix mukatora. Bwana sifiwe. Nageraga muno mana tugeze imbere yawe oya muge mwamuvuye he mugeze imbere Imana muvuye he Muri plane. muvuye muri plane Muri plane kabisa. ashobora kurangiza ingorane z'abamwisi bose Bari mana yabaye kandi zahora witeka byose kuko bari mana yabaye kandi zahora witeka byose reka kuganyira abantu ntibashoboye byose nawe mureka amaganya abantu ntibashoboye byose dufite Imana yacu ishoboye byose mureka amaganya Priye. ni n'upagani kwicara wizeye umuntu utabanirwa amagakiza so mwizera ngo azogusengera ibyawe bikemuke kofi nageramo wagashambura ipepu rimwe ahubwo se nuko azobazanye urushaka azana ibintu byose se nuko nguko se
Oya. Ashobora kurangiza ingorane z'abamwizeye bose. Ariko ni musenga. Oh, hallelujah. Musenga. None muri mu gushaka ngo Imana yacu itagira ibibazo ari irari idasinziriye, abanyabibazo mwisinzirire. Ko munyagaye n'amahoro se? Abanyabibazo muri sinzire mumeze neza. Ninde ufite abana barwaye ni wowe, ninde ubuze minervale ni wowe, ninde dosiye yahagaze ni wowe, ninde ufite ibibazo byinshi ni wowe, nimbiza ni wowe, uraye usinzire taco bikubwiye. Imana idafite ikibazo na kimwe mu ijuru, igitaramo gishushe kitazagishira ngo ari irari idasinziriye, utarayihamagaye. Eko kweli. Imana ntiza yivanga. Gusenga no kubwira Imana ngo ngwino umfashe, udasenga no kubwira Imana ngo ntukoza wivanga. Bereke nzobyikorera. Mama mwe mwihangane ntago ndimo kubasetsa. Nimba ari umugore wasize adakubuye murasanga Yesu yakubuye se? Akubera Ucafura busanga. urabusanga. Noneho kubera iki Yesu yavuze ngo mujye musaba. Kubera iki Yesu yavuze ngo mujye musenga. Nimuhagarara musenga. Kubera iki Yesu yabivuze kandi azi ibyo dukennye. Nugira ngo tuvugane dukore communication. Taza yivanga ngo aze muhaguke muri ibibazo. No. Hoya. Hashaka mukorane partnership mujye muvugana. Mbwiye ati allo harakantu twari tubuza hanga imboga zari zidushiranye nzozibahereza. Minevare y'umwana yashize nzozibaha. Banyiri ibibazo muri cecekeye mashaka ngo Imana yari idasinziriye se? Tibishoboka. Nimba Yesu yarasenze avuye mu ijuru ari umwana w'Imana, wowe noneho umuzigaba umusita umunyabyinshi w'umurundi wowe. Narababwiye ejo bundi ngo uyu muyobozi adasenga ameze nk'umuntu ushaka gukora umurimo w'Imana kubw'imbaraga ziwe. Saga tuza gakaga uzoza ukoresha imbaraga z'abahinda. No. Uyu ni umurimo wa nyirawo, ni ukumubwira ngo sino umurimo wawe umeze gute. Niyo mpamvu muzamwa uno murimo w'Imana ugoye gute kandi Yesu aravuga ngo umutwaro wanje nturemereye. Nuko mwashatse kumbara gukora ku mbaraga zanyu. Ingo zacu impamvu zifite ibibazo, umugabo ari mu kuja gushaka Imana, umugore akaja gushaka umugabo. No, umugore yaje gushaka Imana, umugabo akazasigara acunga umugore. Tibikunda. Ariko umugore naje gushaka Imana, n'umugabo akaja gushaka Imana, muzohurira kwa Mana. Muzohurira kwa Siyoni. Oya. Aya. Icyanyuma nsoza. Vanessa sifiwe. Ariko se wenda ntabahasa amagambo, hari ikintu mwamwumva? Cyane kabisa. Gusenga ni sijigoye kubera ko ntibaza babivuga baza babikora. Niho bigoreye. Ukumye nindaha nababwiye mukaba ngo Felix ngo tubwirije nejuru yo gusenga ntimubikore, nabwirije neza ariko mwumvishije nabi. Kumva neza no kubikora. Gusenga ntibaza babivuga baza babikora. Icyanyuma soma kofi dusoze. Yemwe mwakoze ku bintu byanyu mwatanze tubiha agaciro, turabizi ko amafaranga bagoye, imyenda mwaduhaye ntago ari yasagutse n'inkweto. Mujye musenga mubwira Imana ngo icyo twatanze turashaka kuzasarura. Imana namwe izabambike n'abana banyu n'ibyanyu mwese. Amafaranga umuntu atanga turazirikana, turabizi ko mwayaruhiye n'ukuri. Yesu azabagirira neza. Soza kofi. Yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Kuba icyo bita kuba involved. Nawe ubwawe ukemera ukabamo mu murimo w'Imana. Kwizera kudafite imirimo kugize gute? Urafuye. Nawe ukavuga ngo nanjye ndi muwo yanyuseho babaye angirira Urukundo soza nawe ubemo. Bishop uzogira umugisha abakristo bawe ntibifumbate nawe babemo bantu nyiri bisarurwa yohereje. Yesu navuga ngo ninde ntuma uzovuga ngo ndahari. Ninde ufite amafu, ninde oteruri no bafuru uzovuga ngo ndahari. Ninde uvuga ngo tuzosenga ejo ubwe ngo ndahari. Ninde uvuga ngo kino kizoba ndahari. Nawe ube mu bo Yesu yohereza, nawe ube muri mu bantu Yesu avuga ngo abasaruzi ngaba. Ninde nohereza uzozubamo nawe. Ntukazusigara mu murimo w'Imana. Ntukazusigara. Kwizera kudafite imirimo kurapfuye. Ntukazusigara. Niba bavuga ngo baguze intebe warazindutse, uzovuga ngo mwaguze intebe ndari reference nari impari. Ariko nimumbwira intebe gura ngaha. Simfite yose cyangwa mfite yose ngiye intebe yanje. Ariko ntukozamuza wiruhutsa ngo kaho umuvu wa kurenganya. Oya. Hoya nawe ngwino.
ndabinginze mwa bakristo b'Imana namwe ni mubemo mubasenga nawe urimo mwabakora umurimo w'Imana nawe ubemo tiwikuremo dufite abakristo bazavuga ngo umukutano we ngo watange ngo nje zoza washushe waje ukawushusha nako tukazoza washushe se nawe banza nako tuzoze washushe bande mama bande bazobanza kuwushusha mama bande we turageze imyaka ari muri jeunesse ese utupave mwadusanzemo no mwaradukoze nimwe mwadushizemo twarabavunnye ko murabyicuza mumeze neza mutahamenyemo amazi Imana y'urwara grippe cyangwa ni mwebwe mwurwara grippe muremze mwoza gusenga mwo gusiba aho none birasangwa agira abantu bamenemo amazi rero hari abatanze udupave hari nabo bamenemo amazi uziko kubera ubute dufite muzogende muri Zion Temple ikanisa ryabo ntiza rifunga rihora rifungwe 24 heures babasenga umuntu yaza kinjira magasenga ariko iri ryacu noneho tibakwiye nguze kuba muno gushaka abantu bamenamo amazi mwarusha mufata abakozi mufite abagore 500 biragoye wenda mwege mushaka kuba muza mubikora n'urugero ntanzi mwarusha mufata abakozi kubera iki kandi babwira impamvu mutazamukora umurimo w'Imana se n'abantu baciriritse baza bashaka kwikomeza kuko muza kuba mukomeye mwifuza gukoropa umwana usurya mayoneze taza agenda yasamye ahubwo azashaka ukuntu batayimugaburira none ariko batarayimenyereye baza bayirya abantu bose akamenya ko bayiriye nico kibazo dufite mwomenya ko muri abantu boroheje mwomenya ko mukwiriye gukora umurimo w'Imana ariko kubera ko mworoshe mukongera mugashaka no kwikomeza uzigira ngo wobikora ubusuzuguritse oya kera uba wisuzuguye kabiri ahubwo nimba agaciro kawe ustekereza ko ukora bagata gusuzugura nta gufite Vanessa Sefu ngarangiza gusikinda dusigariyeho no kurwanira mikoro nk'umuntu aratanga za haleluya ngo nuzitange ngo nutanga ijana Yesu soza Yesu yatiriye inzu Vanessa Sefu muri hano yemwe ko mwamunde bankigitsure mumeze neza Yesu yatiriye inzu pastor kuko abayuda bagiraga umuco tago bazabinjiza inkweto mu nzu umuntu azaza gakuramo ikirato ciwe bafite umukozi hariya hanze ukoza ibirenge ukinjira mu nzu tibaza binjirana inkweto kandi bafite umukozi hanze ukoza ibirenge ukinjira mu nzu hanyuma Yesu yonza arayitira banyinzu babwiraga umukozi ati wigendere umuntu watiri ino nzu arazana n'abakozi biwe Yesu yamayinjira n'abigishwa bose bamayinjira mu nzu n'ibirato n'ivumbi hanyuma aravuga ati ko twishe umuco w'abayuda ariko ntiyabivuga arabareba gusa aratangara uko abahungu bose habuze umuntu n'umwe uhagarara hanze ngo afate akabase yoza abandi turi 12 aboza ibirenge habuze umuntu n'umwe Yesu arabihorera arangije ashize umwanya amababwira ngo nimumpa amazi mboza ibirenge Petero ati ntunyoza tindakoza ngo nyoza umubiri siyo gahunda no koza ibirenge gusa abantu yo bananiwe inshingano bazatarukira kuzikomeye y'abantu bananiwe inshingano zoroshe bazamashaka ngo basimbagurike kurasimba ibiki ni gahunda yo koza ibirenge gusa Yesu arangije kubiboza yamabwa ngo ushaka kuba mukuru nemere kuba umugaragu w'abandi Musamuzamwe ngo twese tuzoba ba bishop umunose imirimo y'Imana yarashize se ntabwo imirimo y'Imana yashize nuko utahishuriwe kuko hani ikinyoma cacu cyatubwiye ko bazabakoropa n'abazabigisha abazabigisha barakomeye bazakoropa n'abasokozi b'Imana boroheje ntabwo ari ibyo ngibyo Imana ntizireba gutyo izireba umutima wakorobye ikareba umutima wigishije nimukora imirimo y'Imana namwe nimubemo namwe nimubemo anaona maisha nikutumikia Mwokozi kuishi
muze dusirimbe gani muze dute tunasirimba muze kofe kabisa muze amaso ababishoboye murahaguruka dukorere dukomeze dusirimbe turi imbere
tureke kwicara ubu nyine tugiye gutarama tugiye gukoresha kidada niyegere piano ari he ari hano egera piano tugiye gusoza igiterane uri umutumikwa tibuka hariya hanyuma evangeli tuzamuke tugiye guhudumiya tugere niri inyuma tunagaruke ntakora ari gihari nta muririmbyi yongera kuririmba usibye ko tugiye gusengera imitwaro duhagarika dusenge dusirimbe kugeza saa 3 atukusa haleluya zamu cyoro cy'Imana terarura ni maraba Jezi atukusa Salama likas. gonga zamu cyoro cy'Imana haleluya curanga Tonda kida. No, Felix. Oya. Nanzu fata mbanza nkwereke. Ko andu bose bazagwana kuri bene wa. Ntawomenye. None wo bazufata sene. Felix yarabisabye. Uvuga butumwa. None gangu ino kidadagiye kuri piano. Tukubitana gakunga useze. Banza ni muri mwana wiwe. Kida igirayo. Gwino papa. Kuva na kare. Umuto yazaruta umukuru. None gangu ino papa ufate kandi wafite base none Felix naze dusazere Karumeri bwa nyuma kandi Imana ya Karumeri bagire neza. asante Bwana sifiwe. haleluya Tegura mugutano ni kintoroshe niturangiza nituvana nitangazo turaca kwa Revera ushumbana turaci wiwe tuje kumuramutsa tiwotaha none muri aya mavuta tubwirije tureka guca kwa Revera kwa mama nije bisabye kuri podium nibishoboka n'umushumba turajana tuje kuramutsa pasteur dushika dutara kavuye basi mu nzu niturangiza tutaha so kureve hari kibazo mama none gutaha kare turaje gutera kavuye mu rugo mukandi kandi jewe ni wacu oya turatera kusakavuyo nyine ni mwashu ntabwo ari akavuyo kabi nakavuyo keza tubaramutse nyine kabana nyine je murabizi ko ari je mukuru niturangiza dutahe siko bimeze uko ari kibazo none gacuranga izo ndabisabye abantu babajana umushitsi timu mutware turamo tuzamuka kwa Revera dutera kavuyo niturangiza dutahe kabana nyine mu rugo turanga papa nuko Yandri banda mifura nindu iziba haleluya yes yawe jizao merite au bikwere kabisa ugituza temaze ampoza mari nawe Vamos sasa azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida we azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida we azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida ai ampoza marida ai ampoza marida haleluya ampoza marida ai ampoza marida ampoza marida azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida azanye kabisa ugituza temaze ampoza marida ai 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 ampoza marida
saba